zomi te sunga I aksipi khat a hi Reverend Dr. G.K. nang pen pa khup khonang le nu dim nyang te sungpan tu khat zakwa som li le guk kumin murlen khwa mizo gama hong piang hi asangam te upa go khonang pen varpui ta hana tenga nu nem ngai ching pen kolpi a tengin pa havildar swan zago zong kolpi ma a teng hi asangam nu nyan za ching pen ngur khwa mizo gama teng a nu haw kholuan pen pangzol lam ka a teng hi atunga lian upa ginzago pen aizo mizo gama teng hi anwaya lian upa nanglam thang pen Mizogam Police a Sub Inspector retired in Champhai Mizogama teng a bo lungsui uk in siama ma a palikna asep hun sungin zong Mizogam State ading mun tuam a nakwan kha in champion din mun zong tamvei pi nalak pi ngei hi tuabek tham lawin leitung bup bo lungsui kizob khop na FIFA te in zong qualified coach ahi na la na certificate zong na sang khin hi a una sungwa atum pen ahi pa zalun ka pen Bangkok Thailand na teng hi sia GK nang pen anaw pan lain chidam lokhol lo a tang swanga na se pen sem thei khol ke ma le lai sim lam le pasian thu lam ha katma ma a nule pate thu mangin chitak ma mi khat a hi lom le gwal pol asyam ban a lungsim hat mi hi in lai asyam theima ma ban a minam it na lungsim zong nei ma mi khat a hi kum tu khat zakwa som guk le thumpan tu khat zakwa som guk le sagi dong murlen khwa a lower primary school a sangsia na sem a Mizogam boy na hangin tu khat zakwa som guk le sagi kumin sangsia na asep na khol san a lamka Saint Mat Christian High School panin tan som hoi takin zo hi anaw pan lain chidam khollo a hi na to siawan te man phat na til chian ma a siawan sinding lungkul na lian pi nei hi himale CBA por pi in lai siang tho sang ka ding a azot na u pen pasian sapna hi chi in ngai suna pasian in siawan sin sangin ama thu lai siang tho sin ding in se zo a hi na til chen a hi manin lai siang tho sin ding in kwan khezo a tul kha zakwa som sagi lenga kum in Eastern Theological College Jorhat panin BTH hoi takin sin kya hi kumma in Reverend khub zago to Delhi a kiphual in zomi te lai siang tho masape te dim lai siang tho akikhet ding chang in a endik proofreading na sem in kum khat phial omu hi New Testament pocket size akikhet chang in zong ama ma in endik na sem hi tul khazakwa som sagi legiat kumin nu nyang khan chin tlang nuwa Manipur to Reverend Langchin in lethat a tapa David Khubson tanu Mary nyang san lun le jingbyak sang te neu hi atapa David Khubson te in kwan pen Melbourne Australia a tengwa atanu Mary in health worker na sem in a in kwan un aizola tengu a atanu sangboi te in kwan a hi le tulsa USA a tengu hi bangal pasian na sema omlai takin a it ma azi
nu nyang khan chin in kansar nat na hang in tur khazakwa som kwaleli kumin lamka manipur panin hong nu sia hi inkwan sunga atate keple don akul bana polpi a pastor na asep na hangin zinle leng do kul a hibanga innu pi omlo pen sangam mel thei ule naute in zong diksa theilo a hi manun zine kik mai ding in solu a tu khazakwa som kwa lenga kumin nu ching zaman to Reverend HS Hazo in let that in pumkhat swatna nei sakhi sianu chingman to tanu ni lia chingai vung bi ele lia huai ngai mang bcom accountant te nei ki ku hi tu khazakwa som gyat kum in CBA pol pi in pastor ding in kipsak na ordination pia u hi pastor na sema a omlai takin alung sim sunga thuk zo le tangzai zo a pasian na ban a minam a ding ama pan zo ding lungkul na lian pi nei a hi manin tisin belap ding lungkul na lian pi anei ma bangin tulkhat zakwa som kwa kumin Baptist Theological College Rastrikon Switzerland panin Master of Theology hongsin kheleu leu a thesis pen Evidence of Growth Among the Zomi Baptist Churches in Indo-Burma chi a hi tulni lenga kumin Fuller Theological Seminary Pasadena Los Angeles California USA panin Doctor of Philosophy degree honga be leu hi a dissertation pen Zomi Christianity and Cultural Transformation chi a hi a dissertation pen Germany a Lambert Academic Publishing te in laibu in khesaku a tu lai le tung khanto na to kitona sumbuk min thangma ma hi Amazon le Flipkart tungtonin kizuak a online panzong le theidik in kibol hi kum tu khazakwa som sagi lenga pan tu khazakwa som kwaleli dong kum som ni sungbang CBA polpi a pastor na asep sungin Youth Secretary Finance Secretary ban a Executive Secretary dong Tavwan na len ngei hi CBA polpi in Mizogam sunga ZBC polpi a pastor na semding in asol na tungtonin hongpaya tu khazakwa som kwa lenga pan tulni lenga tan sem hi asep hun sungin ama han champi na to siansan labu khetnang asum le pai beite dear fan UK a hu na nge sak a hi manin siansan labu first edition ki khen ki thei hi aizo ZBC a area pastor na asep sungin ama makai na to biak in munding ramhlun south aizo a mun hoi takhat kilei thein suakta takin ipau I ham nge to pasian ki phat thei hi Mizogam sunga minam vai a kideidan na le kisimmo na lian pi a omlam a thei chang in alung sim a na sama ma a ZBC polpi a Executive Secretary Tavwan alet hunsung ma in Ministry of Minority Affairs India a Mizogam sunga zomi te din mun haksat zia tunin haksat na le thuak na tampi tak kala minam ading a asep na pasian le India kumpi in sampi ahi manin tuni donga Mizogam sunga zomi ten swatak na kineilo hi minam a itma ma khat a hi ma bangin zomi te in lailama ikhan to the na ding in nakpi takin na sem a khasima ki hom kya lungdam na o chi le lai tai monthly magazine te a editor Tawanzong solvei pi ma na sem hi
tu khazakwa som kwaleli kumin kakhwazin na gamte chi abu inswa a abuni na ding zong khet theilian ding in amankin hi banga ZBC polpi sunga pastor na sema a omlai takin tulni lenga kumin Silong area a pastor asep hun lain pension in khol hi tul khazakwal som gyat leli pan tulni leguk kum sungin leitung gam tuam a Switzerland, Rome, England, Burma, USA, Thailand, Singapore, Hong Kong, Japan le Malaysia te a pasian thusin a apaiban a lungdam na thu tang kawin vakoi koi hi zomi international network zonet te in leitung bup hwap a laigel siam atel na bua tulni lekwa kumin siam pen hi na writer of the year 2009 patoi na napia u a leitung bup zomi kipol na Global Zomi Alliance na sep na nuai literature department a makai sot pi ma na sem ngei hi PhD laipil na lukhunel kai alakhit te America pan tulni le som kumin hongchi a Hope of People International a missionary na sem dingin August kha nisom thum tulni le som kumma in mori khwa Andhra Pradesh state a in kwan un payu a to sungin administrator tavwan len hi a omna muna khwalumma ma a achidam na in zolo a hi manin tulni le som leli kumin Silong zwan in hongcha ki ku hi khahun nop na a hi Silong a in kwan unto nga in omlai takun nikhat alutang na salwa a hi manin Bethany zato in a kipuak a doctor te in anat na azon u chiang in khwak sung nat na brain tumor a hi lam mukhya u a tulni le kukumin negrims zatopi a siavwan te atsak u hi doctor ten treatment hoi takpia in hoi to zela omlai tak in kum tulni le som le sagi July kha ni som ni le gyat nai khat le minute som ni am polin ana asepsak atopa kyang a hongtol nga santa hi chibanga pasian aza tak minam it na lungsim neya na asem khya Reverend Dr. GK nang pen zomi nam omsung teng zomi te lungsima be ngei no loading hi